Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Beli cibun fi pai bak bersama pai kawan nonton news sudah matang ni halam kla banyak snap bani sak skor ya kajing lap election jong kertong ke kongres uba bencen pala ulang u MP la laisin kenti te mata hang ni uba pala ula kentho ula kren ya kajing don jong kiseng sain partai hakari India ula kentho bat ula yaro ya kene ya ni konsumsi selong baki long kibri ke usun ke bajiet uju kesan seng kongres but ula kantoru ya kijindan jong kinong mikmat na kesalah jing bujurung seki pat seperti kadai nomor bagi sut sesuai seperti borak kinong mikmat borok kildar kibadai na kani seperti kongres kidi bapa kirung sesuai seperti lu bapa kita rem terkajai penreu handrai kau sosi kalau anda kilapoi sesuai pat kaseng tilak kelana ya kanong rem buat palau ong baham tak kenti pai ba dim sutu ya kejindan ke BJP kalau kembasiat kembapan yo pai ba ma kokwa pempen kela ya kari India kawai ketien kawai jengai bat pempen kela iki konstitusi negara India tentang hinya sangap ya kejikan di ba pala ibayo turu bah kejindan jong ke BJP kapan up sibun ki an ya kinong mikmat jong kari India kamtam na kaseng kongres kapan cincar kai kapan ra ya kata ki idi ban jurip ban pak tokin tentang ngin sengap yang jengkran jeng ba palah ki garanti dane ki bangi kular menta bangi po ka manifesto jongi hanoi kene election ke menta amtang le development le entang ke kular ni hakor khatro ya ka riti ke dusur jongi haduk katno ngila ban penne bisa Nya perkatro ya ka song sngai jemi nya perkatro ya ka freedom lani ka jilai lo ka jemi la ka dei ha ka kamane blei la ka dei ha ka yo kokot la ka dei ha ka riti ka dosto nanoi ti ka wei ka bangai ka ba ka cine ka ba khmat namar ba ka state jemi ka baduk ki politician jemi ka baduk nawan ki parti ke bahe ngingop hak tersin ngingop hak plan ngingop hak jingriam jang ki parti example ko balong menta ka BJP ke Kersan ya ke NPP dia trilang ngahi ngamso ngamdan cinge baka BJP kan trilang bat ke NPP handai ke cinge kolong nalai po nagalan ka BJP ka Kersan ya ke NDP kaya trilang rengkat hakisan senang jumlah uci besar ruang yang si tengkaro iklim yarak ekstra ya ke Government of Nagaland naran keli uci besar Meghalaya PIA maka BJP yang berpihak trilang uang si tengkaro iklim ya in the sense kamde ka sanction kari ka hok jom ka state hari barbar ka por ka kongres niyok ka grant hakapor ka kongres niyok ka grant mentapat hagini ka government niyok ka loan te habakiyok ka loan ni haksiu hadin kay ka loan pe kisim na World Bank kisim na Asian Development Bank kisim na ka JICA ka fund ka bawang na po Japan bat kontraktor kani kalon mono mensiu na pi kikon kikti jamni mereka par ke kongres example hanokis barok kowe palat ya kesan dia ke surok kabalik nado na silong nongstoin hatura bon ki surok kia kani ba ke kongres ka ai kata ka special accelerated road progress Tegene kay baro kadi kiji perap ding ka kongres bat ke BJP. Ka BJP ko magulong manta ka pendapram ikikun ke jongi ka bah kongres menchwa kaya rap ikikun ke jongi.
Kata kedai kerja per panihat pakat dia. Kebaar kalau ngampalkut ba iba. Ke-BJP bat KNPP mentaki Thailand. Balai ki Thailand kedon kedau. Kumong hanagalan na iki Thailand ke kedau. Ke-BJP kelapet ba hakani election ke Banwan. Maka bat ki perlu jengkang. Ti apa Shining India kunni ki project bekelio Life Spa nyopo bekelio South Spa batum ta ter. Banong banyo Life Spa nyopo, banong banyo South Spa ke besok, dari banyo kamde ke besok. Dari kene ke warning dari ban perkapha. Balai ki Thailand number 1 kadon urban ta ke Thailand. Kawai ke Thailand ke BJP hakini ki por baladak kayo Life Spa laingut ki MP. Hari kampatlah banyo 2/3 majority. Mentah kong Life Spa nyopo, Life Spa nyopo bikin nakasan spa sa pawai ki MP po parlimen. Dan aman ni kakon. Kani ke konsumsi kawai neki konsumsi kaba labat ya kekam MP di kepos nem. Depan ya batai ki ngasio ki kamsong to kinong lain kra bania babon bangi ne tang kawai bang kwa ban ong ba la don ha government ni ikum no ile na don ha opposition kadang kajing mentoy bandon ha sarkar bandon ha opposition ro kawai ke ba compare apabila yang di saksan sen na ibani ke kongres haka parti jeni longkum ke platform kaba yarap dan penmi ki candidate dan penmi ki politicians ki babahan na benta ki parti kata kadau siteng na ki cabinet ministers ki badon haka ni comment ki demi na kongres Kinong play ki district president joni ki MDC bat ki block president joni ki babon nakapor sa kapor kini nangi bat ki dan bat ki party so shine chinteng so tunak chungkong bat isaw sorong ba niyen nya kanong rim ka babha kanong rim ka bikipriu ki sania nakataka daw habakini nang ne kilet sikli ki party kiro kila pa hangni PPI ba kiwai ki parti ki persiang bang organize ke parti kimla lebih BJP ro kelas dan di post nam Bandung kle enne Italia rei ki pa ki accept kumba ki expect kumba ki kmi kumjo NPP ro keladon mentang keladon nakabor rei kilam ki jiarap ki badon na kongres kampoi sisi kumut kajing senia ajong kibri wa kongres kadang don ndai kan kilidar jongi kinon nikmat jongi teng nda don ha kapor ki klep ya ke parti ke pengkiwi ki bat kelek suai na kamta ke jimanto ya ladi ndai ban namta ke jimanto jong pai ba kata kebangi hak perkat ngelapon ki perlok dan itu di keba ngasal tenat ngayo balong presiden lagi ke parti nak kemau ngadan bunka madalhi ban perkat namta ke jimpule cukikun kon janga kulit ting bedang rit tengah bunka mandai i kong amperin ni betris tong goyak ban ban yesat pengadi balong presiden terhadap goi isi ngada on i kong kelade gepor ba kami kali akan di London mereka presiden kentri balik dia kun mentah jompi yang sa kembolong mentahi te kebahai kolong api kecimut sama kolong bang